Hadin kajing yo jing ujor na ki riu pajba na kajing don ki kalikit Marbam Mardih ki baklam penbiang ki commercial registration kat kum ki kendon na kaliang kahinyo trap integrated terrestrial organization Shillong City mentakasngi kalalek ban ujor ha Commissioner jangka TNAT transport halor ketika mad. Nakaliang jong kinong yalam jong ka Hito Shillong City, haba kren shakilat patay kubor, ki ong bakajing ujor jong ki, kaday namar kajing yo yait lait lan jong ki kalikit Marbam, klembut iki kendon, bat nakaliang Commissioner, ula kular ban shimkia, halor ketika mad. Ni nakaliang jong ka Hito, naka Shillong City, ngiwan antas ni apa Commissioner of Transport, DTO, bat hau MBI, bat kendo, ban maai kini ki city, ata kalong ba kadang ke komplain nakaliang jing pajba ba dan ki kat ni kat tu ki kali bat ki company ki bawande mark bawande mata po snong jing ki bom dan registration ne bom dan kata commercial license registration ban trikam te kum tahi masinyo tip kum tahi ni wan spo transport commissioner bat MBI ba ban percaya ki kata ka jing kilap pajba po sulok bat kumno ba ka ki te kum tahi nakaliang jing ka department ru la kular bakin pet ya kani ka matter what bakin wat ya kata solution bakila kular ru yangi bakin sa pentip ba kano ka lenti bakin shim bat kin le tang tahi blesho.